Whawhataitera mai si o tātou tunu, mo le taniaina o le tautua le tātou Samoa TV talasi, ma le tātou Samoa le ta ave ia so taitasi. Manumia te o whai mara whilima, ai maiso lau tāpua ina Samoa. Whawhataitera mai si o tātou tunu, mo le taniaina o le tautua le tātou Samoa TV talasi, ma le tātou Samoa le ta ave ia so taitasi. Manumia te o whai mara whilima, ai maiso lau tāpua ina Samoa.
Ia, te whatara whātua nei teimi o le awauli. Ia, o le mistangango, ia, le au te whasalau sao tu lava i le tātou le tātou whata vale leo le INE Quality Cars, le tasifitulua koe sa frau i nei o tau. Tasifitulua INE Quality Cars Limited, o le Park and Sau, no deposit finance, straight in, welcome. O latu numero te vidi mai o le phone o le olua tasi o valulua tasi tolu fafafitu. Whaine te mafuta mai a le fia whatauso sa. A wane ngale atoe o le mafuta sa o mai lava e peo newa ai tolu mo o. I le tato INE, leo te ai tonu lava i le tato INE Quality Cars. Ia le peo newa ai te o le numera o nei o tau o le tasi fitu lua koe sa frau i o tau ia o le latu telefoni o le olua tasi o valulua tasi tolu fafafitu. Olua tasi o valutasi o valulu olua tasi o valulua tasi tolu fafafitu o la telefoni na ya pera sila tu na ya na vai te o ka morta vale mana ya na quality ka na pe na vai te ai ola mana yo la tu ta vale mana tu sana ti ti ta ai mana si vene tu mai ya pe na vai te na ya pe na vai te lunga na ya na so te poti pupu na mai ta tu quality ka ya manu telele ya tatu ripoti na sifilo matua tatu quality ka INE Quality ka ina ile olu tasi o valu tasi tolu fafafitu no bena telefoni ya ai te lato tu si o tasi fitu lua ko isa fro yo tau o ka vale antele apasi so iva ka so ka vale i de vai ngale pera fmo to uma. Ja, ole aua tātou live sao tu i tātou Venus Motors, e matua tātou Venus Motors o i la tau ia lo sponsorina le tātou talo tau, ia po le tātou weda. Ia e peo ne whafonga mai tā uma le tātou breakfast, me tātou moon show, e pera tātou afternoon show, ia pera me tātou drive time show, ia me tātou... I'm sorry, ale ala mati whatasi. I'm here in the Venus Motors, and I'm here with the manager, ia po le pule foi leo le tātou Venus Motors, le whatalo whatu i le masaino ta uso o te atu tau Anna Sharma. Yeah, this is a guy. This is name's Anna Sharma. Yeah, I always mention on the radio. Now I'm with Anna Sharma. Anna Sharma, how are you, Anna Sharma? Yeah, I'm fine. Thanks. Hi, friends. We are here on Papatoi, number 14 Great South Road. If you have bad credit, good credit, learner license, restricted license, beneficiary or working, whatever you are, you want a car, you need anything, cashback or like that, just call us on our toll-free number 0508 099 055. Of course, me and my team members will be here to help you. Please do not hesitate to contact us. We have more than 70 cars in our stock to choose from, 8-seater, 7-seater, 5-seater or so many cars. Please come here and talk to us without any hesitation. Thank you very much. Welcome, Salma. See, Anna Sharma, thank you very much for your time. Thank you. Now we'll go back to you on the radio. Okay? Yeah. Okay. Hope to see you soon, guys. Yeah, okay. Yeah, bye. Bye-bye.
Yeah, mai, pati kau ni life. Kau itu mengkuai, kau mai kau mai pusya kau mai kau kan dia. Kau sih kau kau mai seperti sebelah. Tapi susu, kau faham dia oh, kau mana kau faham susu.
Workers takeaway. Kasi dito si workers road, Manuela. Numera, Oliva, Nuonoiva, Sao Sao. Oliva, Nuonoiva, Sao Sao. Ito bawal na po sa basa. Ang ano ang maluay na. Bawat lang ito lang sa tawag. Sa atin ito ito. Sa nakakadena mo, nililipat sa workers suwama. The workers takeaway. Ikalainaw pinipili na natin sa basa ito. Awali sa rin yung malo. Kaya gusto niya ito pa ito. At yung may mga pasang noon o kasi sinangalayay, buoy malungay na. Paso sa iya na ito na yasin sa kanayin. Inumero telefoni. O no sa sino sa sisitu, man o lima o. Wala ko na man po. De o iba, no iba, kao. What does take away? Essa è già vale lo fare già vale. Io è già vale. E via le passi. E se vuole ti passi. E ma fai una tre i, e ma fai una tre i, e non si cashback. Io e non si cashback. I cash referral. I mama poi my cash referral. E se la con Facebook page, io e non poi my lato Facebook page. Ma tu allora le parti molto so di top viva e page sta proprio tu. Le fai tuo fittuolo o togo. Lo fondo o togo. E poi o no tas o fittu o viva ma o. All das all fit in all but all. Tapi cara pasti lebih kasi opa kami hangamu. Mama tak menasi oleh boleh main main. Opa ilahi kolama. Jadi tak menasi oleh tapi tu aina. Tapi yang main orang sekarang banyak au. Tapi cara pasti lebih. Kalau di sana nasi lalang soal ini tidak boleh. Jika soal nasi boleh tak memori kamu. Soal saya tidak pasti juga itu tahu kamu. Ese no para itu orang yang memahami masa ngopi. Mesti tahu pak Maria itu. Satu saya yang itu ya pada pikir itu saya bisa. Ia rasa nalai itu. Mungkin kita misalnya ia bergerak pun. Orang itu semua. Saya kan pun rasa seperti. Tapi jangan positif itu.
Le quick cars e vavele lato agonanga e whangaio ino rautal sanga tu e vave maua tali o rautal sanga. Apalai nei maula manelo ta vale i le quick cars. Ova male lima sifuru ta vale e whai eila filfilinga maua ta vale lei tu e tau mo fi. Susu mai lua i le quick cars tu atusi lua i valua Great South Road Manrewa. Paso ta mai lua matou i le numera telefoni tolu iwa tasi tolu lua lua. Isili moa nei sili kese tai le numera tolu iwa tasi tolu lua lua. E te ta vale o fare ta vale, io e te le ta vale. E pia le ti passi, e siro le ti passi, e ma fai le tue io e ma fai le tue e non si cashback. Io e non si cashback. I had a cash referral, ma ho poi ma cash referral. E se la con Facebook page, io e non poi ma la con Facebook page. Ma tu allora le parti molto, so tu arriva e questo sta proprio tu. Le poi tu fi tuono o tono, lo fi tuono o tono, e poi o lo tas o lo fi tu o vivo ma o lo tas o lo fi tu o vivo ma o. Le quick cars e vavele lato agonanga e whangaio ino rautal sanga tu e vave maua tali o rautal sanga. Apalai nei maula manelo ta vale i le quick cars. Ova male lima sifuru ta vale e whai eila filfilinga maua ta vale lei tu e tau mo fi. Susu mai lua i le quick cars tu atusi lua i valua Great South Road Manrewa. Paso ta mai lua matou i le numera telefoni tolu iwa tasi tolu lua lua. Isili moa nei sili kese tai le numera tolu iwa tasi tolu lua lua. Le Pacific Fresh po le whale o pula wa sila fia i le mamaru mea tinu. Wha tolu Ross Common Road, Glendale, Manrewa. Te le oloa wha mama avenga si tantau o fia mo o e malo a inga. A fio mai logo tala mai ao. Awa fo ini MC ala tau wha apitoa i vai aso taitasi. Wha apitoa wha ita mai ta i a chaz. Numero telefoni o iwa, luono iwa o tasi o lima. Po le o tasi wha o lima tasi o. O te roa ana watu whatasi ma awa o patu o te mene. Ana wa pepa tu sa tau o patu a lepo papa na pepa papa na lepo mo. Lepo a tu o te mene. Bao la sa tu si la tu o te mene. Le kai mawe kakalo kamauli. Le la gonga le gonga le kawa kinga. Go go go.
Để là cứu nhà lên con là cháu là chính cháu. Cháu. The New Age Cars, whaamama venga mo oe, mani whaatupeina o lo sa, ai inga whaapitoa. New Age Cars, whaatavale o le talu fo, lato, whaatosi o le lua oiva koe sa fo na o tau, ma le lato telefoni vili fua lea, o le ova o se lau, lua fitu ono se lau, ova o se lau, lua fitu ono se lau, e pea se asi lato Facebook page, the New Age Cars, mo whapitoa vai aso te tasu. Matara I fitu aso vai aso, mai aso mafua se pa ia le astronai, mai le awhale manu ki tai ao, se pa ia le ono le tai ao, mai aso mafua le astronai. Ora sa, e te tala le sifunu ma le tasi le tai ao, se pa ia le tolu I le afiafi. Matara, le New Age Cars, le lua o iwa koe sa flow le tolu. Te whani, oho vau se lau, lua fitu ono se lau, oho vau se lau, lua fitu ono se lau.
Candice Corner Restaurant Separate and Catering, the Puro Information Avenue of Old. Mofasili mo restaurant sa mga kaisi-isi. Ito maupay yung ngayon sa Corona. Malamang masanya. Yes. Ang paano na mo sa salate sila sa Puri, mawala ka ulit lang sa maka. Ipala ayun sa Corner Restaurant Separate and Catering. E mapay ko ito nga itong pag-aoka. Buwang sa kaasitoy sa yung kaasitoy nga mo aso panaw. Sa kailan ito na yan Muna oka e ala sa maka. Ina ni mga telefoni. O iba mo kituono bari o kikititi. Ora siya ko ina sa Facebook page. Candice Corner Restaurant Separate and Catering. Ola ulu pe oiva, salu se ifa aro
Le Venus versus Batman again mo oe. Boleh tak kita ino rosa. Ay gaya ina tak betul. Venus versus betul pa breakdown from Zaka Research. Telefoni o lima oval, o iba o lima, o lima oval, o iba o lima. Biasa sila langsung Facebook page. Venus versus more fun tour o ba yasta sa You don't know what to get for lunch? Why not stop by at Wordsworth Takeaways? Island food at its best. Try their butter chicken, or rotis, or taro and coconut cream, or their roast dishes. Highly recommended. Only at Wordsworth Takeaways. 157B Wordsworth Road, Manurewa. Phone number 09 269 4040 269 4040. Wordsworth Takeaways. Le Pacific Fresh po le whale o pula wa sila fia ele na manu mea tinu. Wha mo tonu Ross Common Road, Glendale, Manurewa. Te le oloa wha mama avenga si tantau o fia mo oi malo a ina. A fio mai noga tala mai a. Awa fo ini MC ala tau wha apitoa i vai asu taitasi. Wha apitoa sa ita mai ta ia chas. Numero telefoni o iwa, nuono iwa o tasi o lima. O le o tasi wha o lima tasi o.
Heavenly Daddy, sila Lou, sila Leo, and sila Georgie, sila Java for Daddy Daddy. Isa ko ni Madrajo ng Kalabayan. Kapag po yung tato, kapag kayo bro, kapag sila Rin, Ayadina. O tato ba si Titanic? Sa malos na tato pa ini. Seperti itu.
Thank you.